sild ja vasakrada Kristo Tiffon. Ilusad pöörnodid, teeme aplausi kuule publikna. Nii ja Kristo Tiffon, kes siis täna pole endale träägislikke alla pannud, vaid on nagu nii-öelda uulitsarattaga tulnud. So yes, we are in the sportsman ET class where you need to have knowledge of your car because you have an ET that you're giving up front and you need to get as close to that time as possible. Nendel autodel siis indeksid 13.0 ja 15.0. So index for these cars 13.0 for left lane and 15.0 for right lane. Set 076 ja set 883 ehk siis Chris Soe ja Seigo Üts saavad kordussõidu.